Abang. Lihat. Dah, abang Pak. Ini. Yang mana? Ah. Tahu saya sih ngai kubli ya pi. Te hadian bangalale RTI na sekretariat yang jumlah cipus aspa asan pulai sekretariat nanta aspa ar po asli korsio. Te mentap de ngale biang ke RTI habaro di departemen po mekalia. Te gidon di departemen ro gibang kesem 4 ai kumbasau santeli departemen. Te mentai gini kepala yo menta nga ora ka report api menta bagi paiba kintip habaro di departemen gilai pus kan teli. Te habakenya ka total jinglah pus bro khoi kapoi khat news pa pra pus khat news pa pra pus namun kong watari resources department kalai chispa prapulai teli kabar ka directorate of statistics kalai chispa lai pulai teli kabalai ka directorate of horticulture kalai lai pulai teli directorate of agriculture lai san teli nada kasoi an water conservation kalai aspa ar phunru teli mo kasoi an water conservation aspa ar phunru teli nanta ka directorate of commerce and industries kalai jadu chispa khalai teli ka directorate jong printing and stationery kalai jadu chispa sau phupra teli nanta po directorate of sport kalai tang lai phuteli sport kalai phuteli nanta personal department apa sekretariat meminta mencuam 4 yo agar report TKI minta hadian personal department ke balabat hidau chief minister jungi kadon gijing theli ke pus nam tau joint secretary khadwei teli deputy secretary lai teli apa personal department nanta Meghalaya state rural livelihood society kalai ke pus hadu khandai phau teli nanta health department kalai ke pus hadu sanspa sau penyu teli babuan gipak ngapat yo report kumga isa sihil ngampat yo report bat kiwe ke department kum support jowe ngapal sim report catura ro ngapal sim nanta forest department kalai ke pus hadu khandai penyu teli ka purudi kalai ke pus tang khat khandai teli ka education kalai ke pus nagyo atak khandia report tang ar penyu teli nanta ka directorate of community kalai ke pus khan ru teli tiga total ke pus hadu mentah gini department bang layo agar report kalau me khan news pa prapus ti habede bagani ka RTI bang ayo mentah sni tiga ne ka fai ka bang awara angne kane pa tiga de ka accreditation list nam ta kinung te sarkar ro khoi ka accreditation list mun kane ka de ka sti nam ta kinung te sarkar ka sti kamun makadon le se yo don ka kinoi no te sarkar ka sim jingjar ding promotion dane ka don jing thung kam be an le kadon kano ka jing bomyo ai pension le ne kadon ka jing transfer kam be an tikno ti sarkar kane ka sti nam ta sarkar lagi don kam ki basem jenjar kontak bayanga te hangne ki don gilis paro nado ka joining report ka confirmation deed nanta ka request bar ka don kai tikane ka de ka accreditation list ka bang awara mentasni bat kine ki post ka ba lalat menta ko mabatay pi ka poi khan news pa pra ka sosi bani thu e pi ro idon ki post ki ba officiate la insyaallah pendu adu khandai pinyu nanta ka compassionate ko karau la pendu hawar jar chpro ndai ki don ki badu menta gedang tung compassionate karau po ga department te habede ka officiate gedang don ki batung officiate menta ko manong po pada nong stone tigane ka dei ke mawara ka report matagasni te nganamla penjurong ngamang anda pulai ini ke simpor ki kanta ki alkanta la kanta te tang hi wara ka report ba phinya tip sha ba phi baro ki ba hamtam ki nongwa kam la jam ba nangne sikmat ka pus kala ru khat news pa pra bat haki sni ke bansawan ngan sawara isyu ya ki report ke bangam pat yo ka report adu menta kulai sibwa Kini ki